David, idadangan nakman iti pagdigos ka. Sikan anon daw. Talagang awan respeto makapsat. Sakti inaw na ngambaw nak. Inauna nga. Kasano ko mga inauna kang amsyak at nagbasit ka man. Anyat makunami timbaga ka, David, kabagays. Awan oras ka magkisarita iti bastaw sa kapsat. Ha? Takon di pa kipot pa'y. Alan David, idadangan na ka ni Tidigos ka. Oy, David! David! Di mo man kulditan tilapay ikaw. Nagbayat nga ro da kulkulitan. Pustaan ta. Pumudot da ito alapayag inton madamdama. Kulditak manun. Dandani bumara da ito yan. Kuldit. Talaga karkaritan na ka. Ano na ito? Danog wano kuldit. Napupunuanakan ka don. Di ko nam saan ka kabalaan. Uri basitak, kabalak ti dumanog. Sige, danugan nak lang. Tadyak mo't marik na ti danog mo kabagays. Di ka sardengan na dandanugan. Awan, naglagaan. Sige, agpapas ka, tasyak mo't numadamdama. Awan respeto makapsat. Manong nak, yan kaslabang bantay, ti pangibilbilangam kanyak. Apay, masiguradom ayang agkamsat ta. Ha? Nagbasit ka, idin to tasyak na tayagak. Ampun kalaeng, David. Alad, imon ikaskaso ti bagbaga jay kapsat mo, anak ko. Amumatan ti ugali ni Dondon, surdo. Saan nga agpaiso nga ampun naklaang nanang? Ibagaya man ti agpaisaw? Saan? Apay kumakit naggapo kayo mismo kanyak nga inayo. Imala ka ngamin iti day ti apong yu alakay. Iso ti malaam iti hay tanak ko. Awan respeto na dyan doon. Siyak ti inauna kada kami nga gabsat. Ngam di nakpay respeto na manong na. Maala, paspasin siya amon. Di mon tutupan tapno saan kayo nga aga pa anak ko. Bayam tabagbaga akto manun. Kanayon nyo abagbagaan. Ngam di na kayo matdengdenggan na nang. Isa baybayan yun. Tama nga noong tam na kayo manag. Saan? Kasaritak to di kapsat mo, anak. Saan kumaamot kasta ti panagsasaom kini manong mo, anak ko? Saan aga po tadakdakkel ka nga adayong iso katagibas si temetan? Adametrik na di kapsat mo amasakitan. Ay na, no kasano ti kinaababa dagiti gurong na, isumad ti kinaababat ti kordon na, arsagid launay. Kanayon mo mat ngamin asurdwan, asino mat ti saan amasurun ngay anak ko. Dudwa kayong agkabsat, rumbang lakuma nga agsinakit kayo, saan kat akasta akanayon nga agapa kayo. Di David, ti bagbagaan yaw. Ibagayaw, ti katan na ti kinarsagid na. Paawa efek launay ngamin. Kasoron ko, tikas diya nga style na ranang. Nimbag ng oras mo, ading Flora. At rak manayin. Sapay ko mata saan ka umakanyak. Ni, si kamat gaya, Mang David. Sumrak ka, ah. Agyaman na ka ding Flora. Namok ang nagawid ka, isa din nardaras ko timay. Agtugaw ka, Mang David. Agyaman na. Kumusta ngay gaya man di bagbagakin ka? Kwa, Mang David. Ngam di ka madanagan. Ta saan ka nga apurain? Ikan kay ti panawan mo amang tingiting itiriknam. Basta siyak ay ayaten ka, Flora. Si kalaang tinakarik na kiti kastoy. Mang David. Sapay kumaat ta di nagtupaayan. Masing putakmag. Kanadamat itsurak nga uray pandekak. Hait lang amin ti kurang kanya ka rin. No pa'y amo kasan tangag bagay, ta dakdakkel wano nataytayag kang amsyak. Hanggang no datan to tag kagasat,
Dublyak ti panagagat ka, tapno saan kantong agrigat iti poder ka. Nagasat to nga rod ti agbalin nga asawam, Mang David. Una, ngam si kakumati kayat kung agbalin nga asawa, Flora. Sapay ko mata may kariak. Nay, papanamdundon, nakabangbanglo ka manan. Si Mang Peten di kabsat ko, saan? Wan, kagapgapo na ka no ijay balay da Flora. Sige, tas sumublatak mo't nga raw. Ha? Sumublat nga? Ama pan nagarama. Anya? Among ngar-arman di kabsat mo. Armamat. Nagloko kan. Nabayagay na kursonadak ni Flora. Iti lang amin cellphone ti pangar-arimakan ko na. Kan may sa, saan na paimot nga inaklon ni David? Kan di nanto aklonan na jay. Pagan ano na kumakit bas-basit nga adayo ngam isaw. Nagkuyog na, ang mga no'y bagada nga ginada. Nabayagan nga agar-aram ka ni Flora ngam di namat laklonan ay. Siyak ti kayat ni Flora na nang. Nalabos ka mo't dundon. Apay ay akasta ka. Kabsat mo ni David. Ngam kasla iruruman mo mo't. Sana pa nang iruruman na nang. Ibagbagak latag paisaw. Una, ngam masaksaktan mo ni manong mo kadagita nga ibagbagam. Nang runakit sang kaulit mo nga ibaga. Sige na nang, mapanakit din. Tanak nunan nak ni Flora. Ikasar ko ada ako sa'yo. Amom ngar armag. Armang mat dun doon. Ah, agdeng-deng kamat gayam ni David. Apay, may pari tayo no armagmat ni Flora. Apay, di maamaw asyak ti krasna. Mangkita ka kumamat iti sa baling armam Sana ni Flora. Apay, masiguradom aya, akayatin na ka ni Flora. Di nakapagan ano dayay, taadayaw anatay tayag ng sika. Basta sumapol ka di sa baling armam. Sana ni Flora. Awan karbengam amang lapid kanyak. Tasan mumut anobya, wen asawa ni Flora. Tapno paritan nak amang aram ken kuana. Sport ko malang, David. Ala, huston. Saan ko maaday tati pagrikyaran yung agkabsat? Tapno awan riri. Sardengan yun adwa ti mangarum kan kuana. Oho, manjak Apay ko maasyak tag surrender. Basta syak ti kayat ni Flora. David, anak ko, mabalin manen ang malako dagiti baboy mo. Wala na. Namalakaw ta gitoy. So katakmanan iti babasit. Kat adunton ti katangag. Umad-ado ti taraken mo anak ko. Wala na. Isong extensyon nakto pa ito'y kulungan da. Una, makaamu ka anak ko. David, namalakom na kita baboy mo. Isardeng mo tiyag tarakain. Nay, apay manen ay adundon. Ado, tiyag reklamo ka ruba. Nabangsit ka na. Sana na bang set ta kanayon ko adalusan? Kanadamat septic tank da. Uray pay, mahangot lata. Siyak ti pangibagbaganda. Kaya't mo, tay darumda ka. Awan pa'y nangag ko, uray may sa nagreklamo dundon. Saan mo't anabang sita? Siyak nga ron, ti mabangbangsitan na nang. Nagbaboy ka, David. Mapan kay jitok-tok ti bantay. Naimbagi dyan, tawan babalay. Di sikat ti mapano kayat mo. Nita, kaya't mun sakit ti makaraman. At ngamin maibaga, pilosopo ka. Ala, husto daytan. Unay kayo umutan. Ingka man ngamin ijay dundon. Di ka mangre-rebok dito. Nungasta, aklunan na kon, Flora. Wandon ngamin ay ayatan ka mat. Iso na lang ang tapang panunutak di kabsat mo. Oh, apay Jacob sat ka. Maasyanak kan kwa na dundon. Namnamaan nan sa ngamin nga adda namnaman na kanya. Bay amman na Jacob sat ko. Amo naman ngawan namnaman akin ka. Takanayon ko nga ibagakin ko na adi mo pagananaw. Tanagbasit kat nga ro na tao, kumparakin ka. Ala ka,
Apay mo't akas tatibagbagam kan kuha na ngay. Kaasi mo. Saan man na di kabsat ko ti pagsaritaan ta? Dikit di may papan karata, Flora. Okay. Kasano ngay, agkasarta na. Nagbiitan ngay. Di tanto matlat turungan ta. Agkasarta kit din tapno makabukiltan ni ti anak ta. Kat, adakan ka dayta Makaamo ka don. At tinamak, Flora. Inaklon mo ka nun, di kapsat ka. Pudno ka di dayta. Agayan ayat kayon. Kuha. Wan mang David. Pasensya ka lang kuman. Ni Dondon akabsat mo ti ayatar. Anya? Ala, di ka agsangit mang David. Anya kan sa. Aklonong kumatigasat mo. Awan intention ko amang pasakit kan ka, David. Ni ading mo ngamin at talaga ti pakarik na ak iti ayat. Sorry ha. Uwan? Ayos lang, Flora. Ngam nukas timat lagayam. Insap-sapam ko mangimbaga kanyak Pinaay na kumadagaw. Tapno sana ka namang nama. Kwa, mabainak ngamin. Kan maasyanak amang paikan ka mang David. Isa apasensya ka na talaga. Ala, sana balin? Aklo nag-atigasat ka. Ngamno kayat mo. Adda iretok kan ka mang David. Ha? Kayat mo mang David. Siguro katawan ng matlaang. Kan medyo agpada kayo itihay. Ha? Sino nga dayta? Yag mo man nga rin tinambar na tawagak taon no teksak. Ta parang mayaw awan ti palang pahay mo kanya. Sige, itad ko ti numero na kan ka. Si kanti makaamu ama ki ama kan ko na. Di ka madanagan. Tanasingpot da ito nga iretok kan ka. Kan agbirbirok matla iti pakiasawaan na. Lanang, imagayo man ko ni David, ta idunar ng titalo ababoy na kanyak, tagkasar kami ni Tinopyak. Anya, ay nagluko kan. Anya nga idunar. Gatangam Amoy mo at ngawan trabaho. Pangalak ko mga iti kwarta. Amumat gayam nga awan trabaho kan kwartam. Apay nga rod akon di karit ka mga asawa. Ha? Di mo manan pagdiskitaran titarakan ni Manong mo. Ta nagrigregatan na dayjay. Italang mo't nga kidawak iti pabor ka na kaya ko na nang. Bumawiak to ka din, ton bumaknangak. Ay saan asyak ti kasaritam. Jacob sat mo. Kinasarita ka ngam di namot kayat. Bayadak ka na. Kanayon mo mangamin nga apaan. No nasingput ka kumangamin kan kuana. Amangan no matulungan na ka. Ngam kanayon mo mangamin nga apaan. Agsuri ka kan kuana Makasorsori. Baybay ang ngarudan takas kasar. Ikapay gayam may kasar, Flora. Amen. Awan pay gayam busbusan ta kwarta. No siya, awan problema. Sa anak mo't makaasawa. Noda ko makwartam ta buludak pay laang. Tay suti busbusan tangag kasar. Awan basit pa yung urnong ko. Manumot la ti sweldok iti minimart a pagpapaayak ngay. Bayam, tano bumaknangak. Di kanto pagtrabaho nun. Agyan kanto lagan iti balay. Kaano ka ngay nga taabumak ng dundun? Madanon tao. Kalatolat ta adumteng ti swerte kanyak, Flora. Kumusta't Eric na David? Nakailiw-liwag ka din anak ko. Wana nang. Dadagos na ngagas itinasugat a pusok. Ha? Anyat kayat mo asawan? At ang amin intern ni Flora at Smith kaw. Kat inaklon na kaw. Anya, nagkita kayo iti personal? Saan tayo? Kahit sa inaklon na kaadagos. Naikita anak ko. Amangan mo't no iskam dayta. Saan na nang? Nasingpat ni Rodriga. Boses na langan kat nasingpat. Itintulakit di personalan. Ngam di mo pa'y nakitkita iti personal.
Anyat amom, amang ano agin sisingput laeng. Nakita ko iti ladawan na nang. Anya, Ipasyar kong tao diti balay. Ang din na kami ni Flora na nang. Awan pa imat ngamin pangikasar ko kinkwana. Isungag din na kami na. pag naudan nyo ngay, saan kumaad ito'y balay, taam mumot nga inaram ti kabsat mo iti tinopyang. Saan madlakayat ni Flora tag na diti balay? Ije balay dan nati pag naadan may. Uray tag may maysa ni Flora ijay. Awan ni tatang na, tanapan nagkarpintiro iti sa balya lugar. Ay, awan mo't ngamin umno apang gadam. Kasano ang makaurnong ka ngay? Makaurnong agtulat ta kaday nanang. Sige nga ron, tagimpaki akon. Umakar ako niti pag naadan. Kaano ay ngagkita ta, Rodriga? Si Kaman, umay ka dito'y syudad at agkita ta dito'y. Diyak ngamin makapanaw dito'y. Jak mat ammo dita, Rodriga. Agpakuyog ka ka ni Flora. Nagawid dita kat ang subli dito'y. Sumurot ka kan kuwana. Ha? Sige nga, Rod. Kaano nga tang agawid? Nagawid di Kalman. Ag subliin doon bigat dito'y. Makikuyog ka no kayat mo. Sige nga, Rod. Sabtan na to, Wan, sabtan ka ito ka ni Flora. Sige nga, Rod. Ay na, magagaran ako na makakita kin kay ti personal, Rodriga. Apay nga agkuyog kayo ti kabsat ka, Flora. Agkita da nga rod iti textmate na. Anya, nakikita ma. Ang mga nonya taramidan ni David ken ka. Si Putam, tamang ano gundawayan na ka. Si kakit di mo man pagpanunutan iti dakas ti kabsat mo ta nakasingsingpot. Aywan, agawi din ni tatang inton bigat. Tanalpasan ti kontrata da iti sabali ang lugar. Kahit amo na ka na iti kabdak di ti palayaw. Un, imbagak nga addan nagkinaawatan ta. Anyat ko na ngay. Awan anya kumangay. Mang David, adday ta ni Madam Rodriga. Nagkita kay mutlaangan iti personal. Hello, David. Hello. Pudno nga niyam timbaga ni Flora. Agpada ta iti height. Natay-tayag kalabasit ngam siya. Wan nga Rod, isungag bagay ta. Sige Mang David, panawan kayo pa'y kin ni Madam dito'y tain nakagtrabahon. Sige, Flora. Madam, tiyawag ni Flora kin ka, Rodriga. Kudak man nagkayim kayo. Kin akin grocery dito. Siyak, David. Kat may sa ni Flora kadang iti sales lady dito'y. Anya? Ala, kababain pa ikit din. Ang damat gayam mabalin mo iti biyag, Rodriga. Saan mo't? Katamtaman lang ang David. Kahit anyalat ko ang tinubyom dito balayan nga Flora. Agtugtugaw kan agil iladlatan. Ururayan na pa'y ngamin ti awag ni insan na tatang. Nalpas ngaminan tay kontrata da ijay daya. Kahit nalpas kahit sanan ngagsapaul iti sabali at trabaho na. Ay awan kasano ang makaurnong iti pagkasaryaw no kasta. Ang patay-patay ba? Tatang, Jack kaya, dahi ta alalakay, aparakin ka. Pagawi di maun. ngam tatang. Dahi bagpaikat ko ba di kabsat na anidabay ta nagagat dahi jay. Apay gamin nga naklun mo adagos dahi ta adun daun. Amom nga awan trabaho na inaklun mo. Apay, gaputagwapaw, inaklun mo matayin. Tatang, Sinaam dahi ta adun daun. Jack kaya taparakin ka. Pagawi di maun, hindi balay da. Nay, ada ka matanakaw. Anyat karga tadakkel abang mo. Murang wanaw. Naglalaw ka na. Murang kansaan. Pinapanaw nakdya ama ni Flora.
Anya, Imparupa natin saan na panangayat kanya kang paninamanugang. Ibagbaga na kita sa duta kaon. ay, katagpay sumo nga min anak ko. Awan mo nga min umno at trabaho. Sana dahi jalakay ti pakaupayak. Yawid ko ni Flora di ti balay. No di nakpagan ano akang balay, ad-adda pa'y kanyak. Basta sa wag niya anak na. Nanang, iso ni Rodriga, di ibagbaga ka no biyak. Ha, Naimbag nga oras yun, Nana. kastamat kan kabalasang ko. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay may. Wenta kayat kayo matamamam mo, Nana. Plano min, tiyag kasar ka ni Rodriga, nanang. Ha, ay kat, adda kayo day ta, anak ko. Tano siya, nulakit di ta naragsak kayo iti tunggal maysa. Suportado akada kayo. Ay, hehehe. Mayat mo niya na tumpungam adabay. Ang bagay kayo launay iti height. Amok nga guyaw ka manan doon. Ngam, ayos lang. Total, nasara ka kung ti babaya para kanya. Tiyag balin akatakunay na iko'y tiyag nanayon. Wala. Sigurado, naganak kayo. Umalan tumot la ka na kayo. Awan problema. Basta nasalon at da, doon. Nadamag ko ang nagawid ka, iso ngay mayak, Flora. O paya di mo sungsungbatan nagiti-text kan awag ko kan ka. Kwa, dun. Ay! Ada ka matgayam doon. Di mo disturban to'y anak ka, ha? Tanay, umadanay, ti kasar na. Anya? Nay, kasano Sorry, mo? Dundun. Sumapol kan iti sa bali nga asawaam. Tadan sa bali nga iayatak. Apay nga, yakas tala ti kalakanakin ka ti panangisukat mo kanya. Wain, tawan na talaga na trabaho. Idinto tati kayan ayat na kat businessman. Nadiskarte iti biyag. Ala, agawid kan doon daw. Tawanan, karbengam iti anak kau. Nakapasyar kayo may kabagays. Wen, doon. Ta nakabakasyon na bakit ko yung grocery. Ta holiday ita. May da kayo matsarong kanan kaninanang Nasayat nga rod Ayan ni bakit mo ngay. Daday di balkon kaninanang. Agis istroyada. Apaya nakaidda ka. Maditibagbagem. Limtag manan ti sakak. Kanayon na lumtag. Diyak amo no apay. Ne, apay ngay. Agpaduktor ka Awan mat nga rod pagpaduktor ko manong. Ni, itaman pa ngay nawagan na kitimanong. Uwain, tabayat ti panagsakit ko. Ano ti mapampanunot ko? Ano ti amiris ko abindot iti kalabas? Pakawanan na kumamanong no nagbali na kabastuskin ka. Ano, tinagbasulakan ka, kapsat ko? Sorry, iti kalayo na panang tagtagibasik ko ken ka ide. Ay na, nagmayatan na din ganda kitang ibagbaga mading ka. Naimbag ka pa'y, napintasan ti biyag mo. Agtintinulong kayo ti asawa mi ti negosyo yo. Adda katulong mi ti biyag. Ngamsyak, no bilang awanan ni nanang, agmay-may saktaon. Ala, di ka ba nanagan tanda akapsat mo? Di ka baybayan manaw? Itulok kumot aya ang mabaybayan ka. No ada may tulong may, tulungan da ka. Agyamanak talaga, manong. Nakasingsingput ka akapsa. Tatang, kasangay ti apo ko yung inton bigat. Aghanda tayo. Ha? Katuwa na Umay na ba na yan?
Katwan ata po ko damot jag birthday. Ay, mayat nga raw no kasta. Makita ko manan ni abalayan. Aday takay manan. Tilan tuman madawdawat yun kan ni mamang. Di kay laagbain. Oh, jakmut ag daw-dawat. Isumot ti voluntaryo amang mangtid iti kumporme kanya. Uwan ata kanayon yung mga min apasagidan. Basta jak ag daw-dawat. Iso ti kusa amang mangtid kanya. Talaga kid diya nasingpod day di aktuganga manak ko. Naparabor launay. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Ellen bagay. Mapantayo iji balay takasangay gayam ita di anak ti kabagis ko. Aywan, itaabulan ti kasangay di anak darona. Huwag nga ron. Ayabam ni nanang taumay-mayt. Imbag no kayat na, amangan numabain manen. Pagbainan na kumamay, katawan mo't sabsabali. Mabain kin ni tatang. Ayabam kit din. Agmay-may sa dito'y balay no saan nga umay. Ijay ton amang malam. Padasak nga ibagaan no kayat na, Lino. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Agbati haksan anak ko. Masaduta ka rumwar. Mapantay kit din. Italaang mat-arumwar tayo. Intay makipangan nanang. Kababain samay. Ay na, kas kay lasab-sabali. Damagan na kay tumanan ni ipagrunan. Mabitay lang arod Jak makapagbayag ijay. Tamumot ti makagapo. Jak kaya ti makangkang iti sarita. Amumot ti style ja katugangam. Isnabiro lang arudan. Nalaing pa'y lang agpangag. Welcome to Jenna Elmoy the Drama. Adda kami tatang. Nasaya at mag. Tapno adda katulungan may. Tanay, adok ti mairwar at araon. Agmano ang tatang. Ayan dagiti ubing ay. Adada ijerwar tatang. Naimbag nga oras mo balayan. Ada kami. Ay, wag. Amok nga adda kayo. Ta sa anak mo't abulsak. Ala, Lino. Aggunay kayo. Ala, agtugaw kayo dito yun, nanang. Ta siya kung ti mapantumulong. Tumulong akmat Lino. Agtugaw kayo dito yan, nanang. Jak kayat diti uneg. Ijayak ruar ngagtugaw. Narigatan. Mangantay san tatang tani agururay ang dagiti tattao. Mabisindan. Kasano amangan tayo? Kat adda pa'y mo't kurang. Awan pa di katugangam ani abalayan Rohelia. Kat urayan isukat ti marurayan. Mabisinta yon. Sumarunon to amanganan Ay na, di ka lagbaeng. Katnay, dakkel titulong na ito na parte ababoy. Ada intid na asyir na. Urayin tayo takababaeng. Mabisinan dagiti tattao. Ay ano, sanda? Apay, ada yung tulong daya para iti kasangay talakyaw. Umay dala makipangan. Iso nga ganos da nga aguray. No di da makaanos, di agawid dan. Anya? This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Apay di tay pay mangan Helen. Madamdaman nanang. Taur-urayan da pwede may sanga abalayan ni tatang. Ay awan pay aya. Awan da pa'y nga ron. Ay dayjay mga balayan na agkaraudi no adapasken. Isulat maururay. Manaktak iti panangan. Shh! Tangiwat yun nanang. Ni, adadansan. Lugan na dyan nagsardeng di tasango. Ay, salamat. Mangantay mo laengan. Ay na, abalayan Rohelia. Nasaya at andahan. Ay na, pasensya abalayan. Natrapikak. Ayos lang, abalayan. Paimportante mo dayta nga abalayan na. Urayin na Ala, kalanta. agsagana kay kit din tamangantay itong nanang. Ay, Runa! Rumor kayo! Santa niya balayan! Mangantayaw! Anya nga'y abalayan. Panag-aawid din. Agawid kami. Ay, sige, abalayan. Kunak, ano, umyan kayo ita dito. Sa iliwan nyo pa itapo ko tayo. Inton maminsanan, tane. At dapay appointment ko, abalayan. Ay, kahit ala salamat na nakaumay ka, abalayan. Ay, wine. Adain lasin ko at take out mo, abalayan. Dito man na Ay na. Nangi-take out ka pa ilaang. Nanganak nga rudan.
Kat kanam tumanan ano mabisin ka abalayan. Ay, ka-thank you nga rod, abalayan. Narigat mat no pabainan ka. Malangarudan, patuloy kon abalayan. Thank you manan. Sige, abalayan. Ingat. Mapan kami matan, abalayan, tanay. Agririn dagiti apo ko ta. Katuwa na. Anya tayong supot mo ngay. Ay, jay sobrami ta ipakan ko man iti aso. Sayang met. Saan mo't kida sayang tado ta aso ditoy? Malangarod. Mapan kayo, numapan kayo. Ay! Abalayan, Rohelia! Mabait lang! Apay, abalayan. At dagayam di itad ko anatan kan protas! Mabait lang, talik! Inton maminsan, didak man ngamin awis-awisan no ada okasyon ni jay balay da abalayan, Helen. Ha? Apay ayan nanang. Jay katugang ama, madlaw nga da paborito na nga abalayan. Gaputan na kurapay lada tao, kas jay matan titrato na. Gaputabak nang jay may isang abalayan na, ison di kay kaya na. Ala, baybay-an yun. Di yun pakibiyangan dayta. Basta nasaya at ipakita yung kadakwada. Awan problema. Ay, di mo lamo tirik na ti mapapabainan, Helen. Makapasair mo't. Dagiti latan apo ko yung ti panunutan nyo. Baybay-an yun jay abalayan nyo, nanang. Basta no adamanan okasyon ni jay balay da jak mapanain. Makapasurun ti istel leja katugangam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Apay matakas ti impakita yu iti may isang abalayan nyo, tatang. Impakita nga. Inikan nyo iti take out ti katugangak. Ngam di katugangan ni Manong Lino, di yu inikan. Si sasango pa'y mangarod ni Nana Miling, idi intad yu di pa take out yu. Kat apay. Adaya ambag na itinagastos para iti kasangay ti anak yaw. Kat awan mo. Kas pagyaman tayo mo't kinabalayan, Rohelia tatunggal agbert di ti anak yaw. Kat adalat tamait itid na. Adaman maitid nawan no awan, rumbang laapatas ti trato yu kadakwada, tatang. Kat awan mo't madingar aramidak kinabalayan mileng. Pampansinak mait. Wanangam na kami suot kayo, mano kasarita yu. No apay mo't ngamin aday jay ti pinili ni Manong mo akatugangan Nagadto mo ti sa balay, ngam no apay nga isupay. Katapay, di katugangan nga rod ti pilyan na. Di asawaan na Basta, naimbag pa'y kating ka taamom tayo nagpilay. Nalaing ka nagpili ti katugangan. Kaya't kulaunay nga abalayan ni Rohelia anak ko. Iso ating kyo, ta inikanak iti galanting nga abalayan. Saan ka tang agkursunada ni tatangkin ni katugangam, Rona? Anya? Nga ta. Apay atunggal agkita da. Kat kas taunay apa na nga si kaso na kinkwana. Tila mait-itid na. Diyak mo Napintas mo ngamin ni mamang. Kas lagpasugnudak nga ron na duma. Tamakit-kitak ti trato ni tatang kadagiti duwang abalayan na. Bayas ti trato na. Nalapas pasensya amlatan ni tatang Manong. Sana bale, binagbaga akon. Ipagpaga po na kanulaang itimait itid ni mamang kankwana. Talaga akit di adi na kayat ti pamilya na bakit korona. Idi pa ila nadlaw ko da ita. Santo pa naragsak idi kasarmi kiniipag mo. Ay, nala, bay amon dayta. Di mo ikan kano ni tatang. Masakitan ka laeng, Manong. Nagrigat lakit ti maikamang itinakurapay na ya. Naimpagkin ka tabak nang tinakaikamangam. Iso akay ket ni tatang ida. Saan mat siguro akasta, Manong? Ala, di mo ikan kano ni tatang. Rona, ada kwartam dita. Awan, di pa nga mi nagsweldo dyan manugang yo. Ada kwartak dito ang paggatang ko itigatas kan diaper ni baby. Ay, unak no ada. Pangusaran nyo iti kwarta iya. Ada ngamin in-order ko a parcel ko. Kat awan mo tay pagbayad ko. Narigreg kun sa. Anya? Hanggang sa nabalain. Tay cancel ko langan di order ko, Rona. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, si kamagayam ti masabat ko abalayan kiko. Papanam, kan anya tawit mo?
Nay, natangmat. Anya day tala, kom. Saan? Itid ko kinabalayan, Rohelia. Ay, imbag man tay kam ni abalayan mo. Apay, kayat mumut aya. Ingka mangalay di punda no kayat mo. Ngimpilyam dagi tay reject Jak pa'y binura sa amin. Ilakok to dagi jay. Ay, sana nabalayan. Adama kidimula kakakasta, Rumbang lang agmula ka. Tapno adda pangalaam iti sidam. No kada tayo amarigrigat lang. Masapul nga agmula tayo. Tawan igatang tayo. Sige, tali, aldawag. Urayin na ko ni abalayan Rohelia ija balayda. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan Rohelia. Nahi, abalayan. Nakaumay kamot. Sumra ka. Hey, agyaman na kabalayan. Isirekon to'y pasarabok anat datanggan protas. Kapuro sa amin na gito'y abalayan. Ay nagbannog ka pa'y laeng. Bayadak dagita, abalayan. Sana nabalayan. Tada importante agagarak. Iso nga imayak. Anya dayta, abalayan kiko. Ay, kwa, umayak kumamanin umutang abalayan. Nayunak de sigod nga utang ko keng ka. Mano ayati utangem, abalayan. Oray 3,000 adda abalayan. Ay ngam no awan, oray 2,500. Sige, mabiit lang nga rod, abalayan. Ngam saan nga mo ni Rona nga adda utang ko keng ka abalayan. Di bula ko man sasawan ta sigurado nga ong tanak dayjay. Wala, di ka madanagan na balayan. Ngam addayo for ko kan ka balayan. Tapno saan ka nga umanutang. Pa'y no makisosyo ka kanyak nga agnegosyo. Sosyo? Pangalaak nga iti kwarta nga isusok keng ka. Kitawa makukwarta na tao abalayan. Iso nga ron nga umut-utang keng ka. Kat paaddaam ti kwartam ba? Kasanungay? Di mo't adda dagam. Awan. Talaga anang ibati akiti para kanyak. Jak impatawid amin kadagiti anak ko. Nang ibati akmut iti basit para kanyak Dayjay ti pagbaknangam abalayan. Ilakom dayjay. Kat ti mapaglakwam, iso ti aramatem apagnegosyo. Ay, anya ngay ang negosyo. Awan mo't amok dita. Awangan numalugay. Siyak ti makaam mo abalayan. Linyak ti kakasta. Iso ano kayat mo? Makisosyo ka kanyak kadagiti negosyo. Tapaadun tati kwartam. Sigurado ka, abalayan? Wen, kitaan na. Adalugan ko. Napintas ti biyag kon. Anya ngay nga taan negosyo. Pagsaritaan tanto day tanumalakom ti dagam. Dayjay pa'y ti umunang nga asikaswam, tapno adda pagpuunam. Tulungan ka nga umasenso, wano bumaknang abalayan. Ngamne, di mo ibagbaga ka dagiti anak mo dayjay, tama nga nuupayan da ka. Secret talaang abalayan. Sige, abalayan. Areglado. Ay na, bumak na nakaktumot tayo, nakasking ka. Lino, Barok. Anda na amwak. Ilaklakon sa magkano ni tatang Yuji Dagana. Nakaamon nyo, nanang. Nagitay maritis, Agbirbirok kano ngamin iti bayer. Anya, ne. Apay nga ilaklako na. Jak amo, Kasaritak tuman ni tatang. Apay tatang, pangusaran nyo iti kwarta. Apay nga ilaklako yo ti dagayaw. Gumata ka kiti sa balay. Kaya't kung amin tayo asilag ija ilay. Anya, sayang day dyan ilako yo iti sa balay. Basta ilakok ta ka sa pulak ti kwarta. Di kay makibiyang dito. Tadagak day jay. Talaga nga imbatek para kanyak. Awan pakibiyangan nyo jay. Nadala ko makwartak, siya akong timanggatang. Kasano nga da kwartam, kit pamilya pobre mo ngamin di nakaikamangam. Pipiyapay siguro ni Rona, tada kwartada. Ibagayo ni Rona,
Taison ti manggatang no talaga apursigido kayo amang ilako. No kayat na Welcome to Jenna Almoy the Drama. No kayat yu, kagudwa pa'y lang ti bayad ko tahulugan mi di kagudwa tatang. Sige, mabalin siguro. Pangusaran nyo ay talaga iti kwarta. Panggatang ko nga rod mo lang iti lote. Ore pagtuunan la ti balay. Takayat ko di asidag ti ilay. Malangaron, tagsarita kaming tupay nga gasawa, tatang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, papa na mabalayan, nagsapa pa'y laeng. Mapanak man ijay balay ni Abalayan Rogelia. Inak man ikan iti natang. Tapag-aayat na ti kakastoy anatengkat. Paborito na. Aya, Pasensya. Ta eksakto la para kina Abalayan Rogelia na ito. ay sanak mo ta dumawat, ta dama mulak an nateng, abalayan. Sige nga ron. Mapanakon. Di ka manaktak. Umdasin na ito. Abalayan Rogelia. Kagudwa mo ila binayadan da. Wen, mabalinan dayta. Ngam sayang, may mayat kumano in full dati bayad na. Angam sana balin. Imbagam kumaah, tadaam mo kabayar. Ay, naladaw mo mat nga imbaga. Nga mabaling ko siguro nga isubli iti anak ko da ito. Saanon, bayamon, ang mga no saan asigurado jay amam mo kabayar. Ta sa anak asigurado, no magustuhan na wano saan. Kahit anyat aramidin ta dito kwarta, Abalayan. Pag negosyo tangarod, mangipatakderak ngamin iti gasolinaan ijay probinsya. Kat no kayat mo, makishare ka iti puunan tapno kumita ti kwarta. Sige, Abalayan. Kaya't ko. May mayatan di kastaw. Ngam tinakatinggala ang tidagak. At least, kumitkita. Wen sige nga rod, taasi kaswakon ti negosyo ta. Siyak ngay, yak sumurot. Umay kanto no aguperitan Abalayan. San pa'y lang nga ita? Taplanwan tapay no kasano arugyan day dya a negosyo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kawan ni tatang Rona. Awan mo't manan, nasapa rin mo armanong. Kanayon sa amutan arumwar ni tatang. Wen nga rod, sana matatao dito'y balay manipod inla ko na di dagana. Wano, mapanagsapsapol iti gatangan na adaga. Wano, ada nagatang nan. Diyak mo kunana mo't ang nakabangko pa'y lakano di kwartana. Gastaya, ni, bantayam ni tatang ha. Amangan mo't no agsugsugal manayin, kat insugal nan di imbayad yukin kwa na. Amo mo't asigod aman nugal ni tatang. Saan mo't siguro manong? Ang apay nga akilata nagtibayo akit inaytang imbagam. Agsugsugal samot nga agpaiso manan di amatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Abalayan! Ayan mo! Apay akanayon mo't tan anak kalaktoy balay mo! Tunggal umayak dito'y, awang ka! Hello, Abalayan! Allah, sorry. Adda emergency nga inlakad ko dito'y abroad. Ha? Adda ka dito abroad? Wen, Abalayan. Adda nga min asikaswak a negosyok dito'y. Anya? Kaano ka nga gawin ngay? Kasanon di negosyo ta dito'y probinsya? Asikaswan tanto no makaawid ha kanya. Sige tane, adda pa'y meeting may Abalayan. Bye! Bye, Abalayan! Sige nga rod lakay, aganad kay ti papa na ma. Bye. Ay na. Nay. Aping agsangsangit ka, Rona. Imawag nila kay ko tatang. Natay ka nun ni katugangak. Ha? Ni Abalayan Rogelia? Apay anatay? Di mo't adda ija abroad? Wan, tanagtor nga rod ija abroad. Ngamijay mo't tan tinakatayan na tanaatake ka no ijay. Anya? Hala? Kasanon nga ija kwarta kang kwana? Kwartayo nga? Kasano na ito yun nga? Awanan niya kwarta!
Yo, welcome kayo manan dito YouTube channel Jen na Almoite Drama. Dahil iti channel nga original nga kinkukwa kadagitiman ng biyanang kan biag ti tao a drama. Kapadasan ni Kabs at Mia saan napud na nagan tintay drama, dirman ng biyanang. Idi ubingak na bisyo dagiti dadakkel ko. Kat gapumat lang iti kinarigat ti panagbiag, impampundak ni lolak, iso ni apong ko ti di makelak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umadanin di panagraduar mo, Mia. Unjani, katagyaman nakmanan kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno makaiskwela Pasit ti panagayat ko kin karayta. Kan para madla ka na taadwa. Saan? Ha? Wan matkiti. Okay. Kaano nga rin ti panagraduar mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka ijay talon mo saan? Ha? Well, ang mabalin kong itantan ti trabaho tapno madarayak mo ti panagraduar mo. Saanen? Mabiit matladay kay? Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay na, kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak lola. Ay na, di adal akong lola. Wan nga rod. Agyaman nakatainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Jakon inayaban. Tama nagbabain matladay chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya? Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuak nanang. Nala, sumrak kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panagraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga wagan na kayaw, tawisan na kayaw. Hindi namot kayat. Tapno di maray kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Ada dita silid na. Nakaturog sa amat. Mala, di yun disturbon numat maturog. Urayon milaangan ang makariing. Ayun, at dain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na ito insang put may nanang. Malaka makamukan marok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas sawa dito'y balay lola. Ay na, saan ka di akas ti panagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inakan amam dagi jay. Iswa na nang kantatang kunamat Apay nga dada dito'y kuna. Umay da ka nga rod kablawan iti panagraduar mo. Sayang ta saan daan na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang amin ti mabali namang kontak kadakwada. Ta sika tada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananayakas ta ti panagsasaam. Itatanaam wanda nakagraduara kon. Ti amuda siguro agtrab-trabaho akon kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak sada kun di pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbik kadakwada, takas jaylat kalakana ti panangipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tadandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papadam ngay, kamangantayon numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan, tamang anak tun ijay ruwar. Ay, di kan rumwar.
Selebraran tayo nga ron mo ti pa nagraduar maon. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas ko no dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay na kami suot kami ah. Masurunak ije balay Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? O sino? Dagijay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan naggraduara kon iti kolehiyo. Imay damot na. Ha? Tiyam mo da siguro adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat dak. Kundi asidagda ita tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gitya eh. Respeto am latta ina ah. Di dakto pa'y pinagan ano idiubi nga. Takasano, nabisyo da. Dagijay bisyo da, ti impang-pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak inton Sabado. Mabalina nang iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka nga eh. Kastalat ta ka din tara aramidam. Ti aggargar din. Awanin tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron nga eh. Awan ba't na ilapas ko akurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko, Johnny. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyong Mia? Kasla silang ngamin akitaan, Johnny. Saan tang agbagay no kas na? Kat sigod mo't nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay, Johnny. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, ana brainwash japo ko. Takanayon ko matabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti alak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la idi apasyaran mi. Wan nanang, iso adi mi mapabasol di anak mi, no apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang tangsit na. Ala, sana bali nanang, tamanipod ita, kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayang data. Ala, dandan di ka nabigbig ah. Si kamat gayam, Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho mo. Ala, desente kamutan nga kaw-kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mamuk idi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siya, aglaklako lati di palengke ti panggada. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadala niya. Ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siya, iji palengke tinal daw ngayan ko. Sige ata ni urayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant, Remy. Panawan kan, sabtek dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibos mo't nga minantay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga roda na, tagawid akon. At dapat nga min aramida ki di garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idi kalman. Si mabali mo ti pa nagsasauna. Saan na kasi idi anapasig, kan naragsa ka makisarsarita kanya. Ha? Kaslasaan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pan nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupopisinan.
Paspasinsyam natin yung gayam mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na di opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan. Sigud mo't nga muna aman nalonak. Ngam kasla ibain namot ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ay-ayatek ti gayam mo. Anya? Ngam amom, nagswerte di kayim ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba it? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak Johnny. Ngam sanak adi-ada lakas ka ni Mia. Madanagan nak maron. Amang isukat nak to ikipada na profesional. Di naman siguro maaramin ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopan kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Lain mga oras mo, Mia anak ko. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinurus ko abong at papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabailak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanyak. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Saan mo anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Damo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ni nanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga bibisin. Ha? Pas nagam ni tatang mo, apo! Sana di tayo tere daw ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayon. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo adagos ti panagayat ko ken ka. Una, tamangan no agaram kay ti sabali. Takaskan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarik, agbalin kanto ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman ak no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan o duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam duatawan pa'y ti urayan? Kaanon tupay ngay? At dapay ngamin importante nga sa sikaswa kita. Ang bayam, kita no kasano amay singit ko ti paragkasarta. Ta kayat kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastabat kan ka, baraw. Sir kunayo kini Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabali na ano awagan da kiti sir. mala, mabitlan tay sa ganaan kayo iti merienda yo. Uy, Mia, apa akas jay? Di mo't ni Johnny tinubyom. Idi, ngam saan itan. I-break konda dya a tao. Saan kami ngagbagay. Anya, Ni Arnold ti ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. kasano nga rodin ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa manusan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Isaw tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko nana.
Tulungan nakto ni Arnold amang bayad itinagastos na anang paadal kanyak. Saan na problema dayta? Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia. Di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latan ti panangisinam kanyak. Anyat basol ko kin ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata na ikari para iti tunggal maysa? Ay ayatin kami ya. Ibaw ingon iti sabali day ta panagayat. Sana siyak ti para kan ka. Sumapol kan iti sabali nga ayatem. Oh, adto yan ti bayan tinateng mo, Johnny. Agyaman ak, Remy. Madlawan na liday ka Ay, makipagladingi ta kiti pa nagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanen? Namin anon ngay ayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat kinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan wa profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, nanang? Kasto ya, nasaya at tamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Ay wen, nangyagak itinatengken protas, nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na pa nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti may bayat ti kaawan na dito'y balayo, nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumusta niya apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinobyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na di lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamati akin ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag mo tin nga agar aramakin ka. Di nakpalapat yan. Agayatak kin kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutan. Aklo na nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkitaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyang. Pasensya ka, sana mabalin nga parang kakanakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Apay, anyat kayat masawan. Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Di ta mabalin nga public ti relasyon ta. Tama nga no may darum ta. Iso nga anusan ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayon akmat nga may diti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan kay di. Sigurado apaayin nak. Ang di ka madanagan. Si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan di tisikog mo. Na kayo ti pang pangrunak. Sinaam nga roden ti asawam no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak. Kasangay ti anak mo itaapok. Nga mapay ngawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Ta nakitak ti post ti asawa na.
Nagturdamat gayam iti sa bali apagilyan? Ha, Awanan ba inday di lalaki? Nagkari makadwami ita. Ngamsaan mat gayam? Ulbud day jay. sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbali na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di lalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya, nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jak mat na puutan, Lola. Kasano nga ro daytan ngay. Good, kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag, addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito'y department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pagyanayag ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpot ka kanya. Wen, honey. Dadya ni Dayjay ah. Mia! Ha, nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmut. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, kasi pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Wen, Mia. Katne, masikuga kun. Kat, nasayaan Dua gaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawa mo nga eh. Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Nakaapal na. Agoy-kuyog na. Ngam siya. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Kanyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito ibalay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilang ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo namang gadak. Takas jay mo ti amada. At daman sa bali ababainan. Iso abinaybay ang da kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pala ti makaamo kadagiti anak ko. Bayat ti panagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Ha, Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga uray anya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapon lat na gayam arespetuan kan raaman. pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan mi, ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyaman nak nanang. Nasakit ka nakasang tinagtungpalak tanarigat ti sitwasyon mi nga agiina. Tano kasapulan dagiti anak ko ti presensya ti amada, jak mapatgan ida takas jay kat nga rod tinatumpungak nga amada. Na-stress akla unay ngam linabanak day tariknak, impagpagapok kadagiti dua nga anak ko. Kat ita dumakdakgalan dagiti anak ko, kat kaasin na naragsak kami matlata nga oray sanda kadwa ti amada. Sa anak mata na nakiasawa ta impamaysak ti matang ko iti trabaho kan kadagiti anak ko. Alakastan, tigayam mo, Mia. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Biday sa napud no anagan, tintay drama.
Dirma ng biyanang, nausamak nga agmula-mula, kati kayat ko mapunno iti mula ti arubayan mi. Tamabangbang aran nga mindiriknak, no makakit-kita ak iti adu amula. Ngamday tapagismak kontra ti asawa, ket pasaray iso ti pangapapaan na kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga tanga umawawag na ti abak-bakitan. Hello? Hello, Ingo Lakay. Sabdan nakman dito'y waiting shed. Tawan mauray ko at tricycle apagluganak. Apay masapol sabdun kaya. Nagasidang. Ado nga rod ti awit ko. Kurang ti imak nga bitbit. Anya na kita bit-bit mo aya. Mula manayin, sabong manayin. Ay na, umay kakit din. Orayon ka. Bye. Ay, na ito'y mantikon ko na akaun. Mula man nga tanda gijay. O, naikat na dya bakitanay. Nagita ti paggasgastusam, mulmula. Uray kumano agbunga nagita iti makan tapno da serbina. Di ka kadisuman naon. Di nakla maawatanan aya. Day tangarod ti ayan tirik na. Tihilig ko. No inggatang mo kumay ti bangaws, ti inggatang mo di ta amula, di ada sidanta. Sayang nga mindagitoy no jak alaen. Nakasailda. Ano la amin? Bambanog. Natangkid di ti mulam sa nakakasta. Sigurado pa nga danto apitam asidaam. When no ilakom no isaw. Bye-bye anak laka di Ingo. Anya ka kadi. Di nakla maawatanan. Liw-liwak nga ruden ti kastoy. Anti-stress kunda gitoy. Adya ko mama, ti pakais-istrisam. Ay na, ado ti paka-stressak Ingo. Jak la ibagbagakan ka. Adula amin nga amam. Bakbakitan kan nga agarti-arti ka pailaan. Saan akin na arte ti kastoy? Saan matla siya ti kastoy? Ado dagiti padak ang mahilig iti mula. Sa isayangam laeng ti oras mo dita. Tulungan na kiting agmula tinatang. Kaadwan ta ti agmula, tapno adun tumot ti apitin takit at dailakot ah. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Biday! Rabiain! Anya palat ar-aramidam di talikod ti balay aya. Isim-sim pakbiit dagito'y mulak tanay, jakpay nalpas. Agmalmalimlat ta nakasta ti ar-aramidam. Rabiain, di ka pala umay maturaw. Apay, di mo may pabigat na aya. Maturog ka kadilatan, madamdama akton. Dahil talatan isang sangwam. Alam na kiti ulas kan pungan mo dita, dita ka maturugan. Kahit daemaw na kita amulam. Agpapautang ka pa ay maripilay. Wen mat paringgaw, apay umutang kaya? Wen ko ma, agmulak man iti nateng amailakaw. Nangina ti lubyas itakay. Agmulak man ta sigurado ang uminan tupay no agapit akaw. Manuti utangam paray. Hanggang magure ka. Kasano ti panagbayad ngay. Agbayad ak to ano makalako ak, mabalain. Wen, mabalain. Basta da pagpinirmaan ta kasuratan. Sige maray. Talaga may takasta ti umutang. Adda nga adda pirmaan na akasuratan. Nagyaman nakatamawatam day ta paray. Manungarod ti utangam. Ibagam, taigtid ko adagaws. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agluto ka no madamdama ilutuan na kamay. Adda tinangdanak ngagdalaw iti pagmula iti lubyas. 5 jay inayabak ngagdalaws. Anya, nagadudan. Apay, nalawa ay ti mulaam. Wain tapno adaw ti maapay. Ket adumat ti mapaglakwan. Nangina ti lubyas ita. Masiguradom nga rod anangina pailaang no agapit kan. Wain, ay na, sambutak ti agmula. Sambutak ti nangina apresyaw. Agmula ak iti adaw. Pangalaam iti pagpunam. Imutang ako ni Mari Pilay. Bayadak to kanaw no makaapitak. Di ka lamabutang nga agutang-utang. Oray ta masukatan iti adaw.
ag triple. May mayat mo tikas tuyen ngam tararamidam. Awan mo't maganap mo tararamidam. Angay, aywan ka lang itimula nga awan pa kay ranudam. Ti ko nam basta, padwak dagiti mula. Yala, agluto ka nga raw, ti pangaldawan agiti nagtrabaho, biday. Bye-bye ang pala nagtamulam. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagpipintas mo dagitoy mula mon, maribiday. Agyaman na kamare. Kanayon da ngamin amasibugan, iso analalang tuda. Imaduda mutten. Basit la dagitoy ngay aywanam iday. Imaduda mutten, maray. Wen ata nagagat damot nga agsaringit, mare. No da saringit da, ipat kumat adagosan. Ay na, nagmayat mutten. Talaga nga impamay samon ta atensyon mo akadagitamulam. Wen, mare. Maragrag sa kanak ngamin no ado ti makitkitak amula. Ken napintas dagitoy amula. Mabalin kumutla nga ilakaw no adda mayata gumatang. Nagpintas nga rod ti buya da. Dagitan samo dagitay idis-display da iti hotel. Kas kada restaurant. Jak amo basta naasidag tirik na kadagitoy a klase ti mula, mare. Basta da makita ka kastoy, kasla kayat ko agatangan. Nagpintas nga min talaga, mare. Makaayaw iti mata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sibog ka, sibog, biday. May busti danaw. Di tamulam natan ti papapanan ti danaw. Katanya nga rod, talaga kasta San abali tadalat tamot danum asumang petno ko. Di ka pala'y palapal amin ngamin dagita. Nagbuslo di ti danaw. Imbag pa'y kadagita mula ta matartaripato da na imbag. Kanayon da masibugan. Ngam da tao, di ka pa'y mamasahin. Dapat patigan na kita mula ngam siyak nga asawa. Di mo sawon ti kasta. Tauray imado ti mulak, ilutlutwan ka pa'y la itilamutam. Gusto nga rodaitan, tao may nakmasahin man. Wen, madamdaman tuntan lepasak pa'y asibugan da ito Kumusta ngay pare? Nakalako kan iti beans mo? Ay, wan maray, ang mabamat ti presyaw. Uang nga rod. Ang mabaman kan nga mato ti presyaw. Masapul ngagbayad ka, tanay. Due date mo itan. Ay, wine, di ka madanagan, tagbayad ak maray. Logi, awan pa'y agas ti banog mo't. Pagbayad mo't lay ti utang tinaurno nga naglakwak. Manipod naglakwak, nalakat ti presyo. Tartarauden jay bunga ti lubyas ka ngam nalakalat ta. Aka sana bali tinapata gada pagbayad mo. Awan day jay, logi. Law-lawan ko na nagmulmula. Awan mo't gaya magimula. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagiti mo ta mulmula. Pasal-sali di ti paraangan mo. Na, unay kamutan. Atay ngay akinugtarang tamula. Nay natumbaan, anya kamutan. Di ka sumanaw biday na napudot ti ulok. Ang mga numarabis ka. Amok ti pagpupudutam, nalaka ti presyo ti lubyas. Apay, basol ko nga rod no awan na ganan siyam. Nagkuna nga minakundi mula ka itinakaadado. Ikateman na kita mula. Pasal-salida di ti paraangan. Di mo pagpupudutan dagita mulak, Ingo. Agul uli magdala dita, ngamriribu kami da. Masikuranak nga raw. Puro mula ti makikita dito aglawlaw ti balayan. May strisa ka na kita mulmula. Hay! Nita, nagawan mo't ababain na day talakayan. Pagpupudutan na dagito'y mula ko. Maminsan pa'y Ingo. Bilangan ka. Nukasta, insardeng muntag garden tata. Wait ta, nalogyak. Law-lawan ka na nagmula.
Naimbagpay ko namta nasubot ko ti puunan. Alanganin nga min ti swerte dita. May mayat ti manok nga alagaam nga mula ta sigsiguradaw tata. At dalakok apagpalot. Nga tangamon ta sublatemon. Inlablaban kong dayay kat nangababa kan. Manungay ti mapangpangaba kami day. Ay, dakkalmot ata ta. Kat apay nga raw nila ko mon ngay. No dakkal gayam ti mapangpangabakam. Agambro na ko ni ti mabiit. Alanak ni bakit ko ija abroad. Ay, sa payawan kwartak. Nalugyak met ngamin ni garden kaw. Agdiskitar ka atata. Ibargin ko ni ti 5,000. 10,000 ko matibalor da dyan. Naglinamatan. Kunak no sa nga ribaw. Ay, sana espesyal na dyan manok ko tata. Last price niya 5,000. Nagninaman da itan. Nga mala. Agdiskitarak man iti pagbayad ka o barak. Di mo ilaklako iti sabali Uy, urahin kayo tata. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pangusaran nyo iti kwarta, tatang. At importante agatanga kanak kao. Anya nga roday ta agatangan nyo. Ibagayo atap no amok no ikan kayo wano saan. Tani, amangan no anyaman laditan ti pangigat-gatangan nyo iti kwarta. Ay kwa, paggatang ko kumay ti Boreas at araknan mi kaninanang mau. Bayadak tumutla nga nakaw. Naibusanak nga may ti kwarta. Ala, mabit lang nga ro tatang. Inakalaan ti kwarta. Ato yan ti kanam, kan inumam, chicken kaw. Agbusog kawan. Tainton piyesta, lumaban kawan. Lalay ngam tao, marang sikati pagbaknangag, chicken kaw. Anan, kas kalabagtik ngagsasaong may sa dita. Bagtit asasawa man. Kat no kasasaok to chicken kaw. Manipod at daday ta manok mo. Di talat ta ayan ti kulungan nan ti ayan mo. Apros ka nga apros dita. Dayta ti paggasgastusam. May mayat matikas ti paggastusan angam na kita mulmula. Sigurado ti swerte dita uy. Mangankit din. Tila man nagturturunganan ti saritaan. Iraman mo man dagita mula kon. Umuna ka, tas sumaruno aktaw. Di mo pa'y maipangpangananan day ta manok mo. Nangalaam di taaya. Isublim man. Ay saan? Kakaiso na ngayon lako da kanyak itinalaka. Nuliw-liwam na kita mulam. Liw-liwak mo't day tao. Isa bay anak. Ayan ni tatang nanang. Ay na, napan nakipyasta. Igpil-igpil na jay manok na. Naglukumot ni tatangan. Kuna na ababoy tigatangan na. Nga manok matgayam. Ay, patpatyam tumot day jay nga amam. Katamom at abulbulas tugay. Jakla ko man inikan iti kwarta. Manipod adda day jay amanok na. Kanayo nun arumwar. Sursuran na amin nun a piyestaan. Anyan, no apay mat ngamin alinakwan da iti manok Awanan, makasurun nga agsugal ni tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Malas. Apay nga nagpabak ka chicken kaw. Sapay ninamnamak ang mga bakta. Anya kamitay. Ala, di napatag saan ka natay. Agasan ta na kita sugat mo ay. Pumigsakan tumatlaang. Day talat kukuha mo. Apros di ta manok mo. Di ka pa'y makatulong nga agluton inggaw. Siya amin nun tagtrab-trabaho dito unag tibalay. Ay kaano sama? Si kangarong ti babae. Sumanao ka manag. Panawanak di tao ita napudot ti ulaw. Ingkamot agluton nabambanluga. Tani, nagsaringit manen dagiti mula. Kat masapul amayalis damanen iti sabali apat. Gusto man nga minan ay ta mula-mula. Day tamanok mo ti sardangam. Ay na, makaring-ring ka. Di ta ka man langay. Parutan kay man la amin na namulmula.
Kasta ti rumbang karakayaw. Tapnaawanan ti pakakumikuman ni Biday. Amuna na pudot ti ulok. Sumana upay lang. Isa dagito man mula na ti pagipapasak. Parutak dagito. Ni, nanang, anyat sangsangitan nyo. Dagito'y mula ka. Kasi naman, pinarot-parot kat jay amamon. Anya, ala, agkaiwaramat nga agpay so dagita mula yun. Ay, tulungan nakman anak ko. Isimpata man dagito'y. Ay na, awanan. Natukul ti daduman. Ado tinadadaal. Ay na, sayang pa'y dagito'y. Ala, di kay agsangitan. Tulungan kayo, nanang.